Kalong kesengi bansa jingkan mau yaki nong shong shnong ke shnong mentong juai bahdin lai puai teli kisnam ke jingpen telun yaki kam shnong kam tau hapo ke ying hol ke barim hak sautri ukala lengkot arja arpusan kalau yo ban pli mau nong rim ban snapan he no yakani ke hol yakani ke hol no senyang pisa dau MP ke Raja Sabha u Dr. WR Kharluki UMLA ke juai uba Wailat Miki baru MDC ke juai uba Lakon Dekhar Lawan ban pli pat ba yau niu mau nong rim dau Dr. WR Kharluki kumu kongsan haringkat ke jingadon lang uba Wailat Miki shilla kumu sembut kongsan uba Lakon Dekhar udolai ke ilaka juai uba Puramon Kenjing u BDO ke Thatlaskan uba H Nyang u chairman ke juai municipal board uba P Lingdo nalor kiwei haba ajing kran hakani kesengi u Dr. WR Kharluki ulaong baga jing ai scheme kadai ka kamram jong u namar ke jing kersan ke yo nagi pat ba nong song snong un long kumba ulong menta balada le kumta unlong ubri u baklam rantam hau egi scheme yo ngak snong juai ngasnyaw to ke kamram ke yonga ngapuai kat ni kerdan to ke kerjan yo pi ledengam gini ke snong ke nga to klen from tam upuru imaslai kenda nga kini to kecing yarap ke snong ke thau ke kat ko ye kamong pi hejing yo yo kian san klur rock state perchanga kat lo ye wo yo chwa put ke tam yonga wo yo au no sinyang khajak hawaro ki penta yong chnong juai nei bha ile sechisien kam ong pi nga chimo ni kerdan ko nga yo ni ko burong ke pi nga to ko kyam nga ha kwa usukliang mo mie usukliang to kat madai ye madai em ko bor kam ong u he chnong tu chiklor de phau ong nangas ke ro Henry em tusan keluar dari nga. Hejo ipor khnai pi ngajo iklam chief minister. Nachwa kani ka chief minister scheme to tusan keluar. Ongo chief minister penhe ga chief minister scheme. Ngam thano on samspa keluar. Nei bha ile hadir no demano MP the yo olai keleng ki chnong ki thau ijo ini kidut iwa ki chnong ki thau mye ki chna tang ki dorbar hall ki mye ki chna skur hanrei punku ki kan nya phausan kulur dang ong si abinga ong oi le bo dunya phausan ong Kharluki le bo san spa kulur dok kulang itu ong oi ni kintin madanga sieja kulur le bo ya nei bha ile ngau kre ayo snyawo o kre nu tai pai ba ye ro kelam hejing im da le bre bhala cha kelam da le bre si la cha kelam da le bre bhala cha em gu ro da le bre si la dang em gu ro te da ke jing im bru handrai lo da ong gu kre hok ne ta pai ba kelam nang kelam phe uplai o yun o da em ni ta ga reward ko to u yo Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya